ingane yakini ilimalile isayincane ngoba kahle kahle walimala engazi yena ngoba phela uma usayingane sukungazi ukuthi umuntu wenzani kuwena wayengayazi yonke lento until kuze kufike la nje ekuthenini manje asamuza omunye umuntu ingoba lento iqale vele engazi ukuthi umalume wenza into ewrong kuyena. Ngicela ukubuza nje ukubuza wena uwena ingane le ntombazana ihlale nami ingane shothi lo ntombi bakhe akazi ukushapa le indlela shothi mina le indlela ngihleli nomfowami wami ngihleli nengane yakwethu ngibambe mina ngivuka njalo ekuseni ngihamba amathrakhi ngiyohlahla umoba ngenza yonke into ngihlakalela umoba ngenza yonke into ngisebenza kanzima ngenzela ukuthi le ngane ithole imfundo le ngane ingane lentombazana yazi nisho ingane ezami ingane zahamba zayima kuba ngihlanda ngane ngoba ngenzela ukuthi ithole ukuthi ingabangisa ngoba uma ngandlela ayithanda ngayo ingane lencane ayingilamisho ngilami imina oqala ngenyawo aba6 abangilami amanye axolisa ngicela ukuthi kodwa ukwazi angeke lento ongehlakala komunye umuntu engayizwa kanjani ngiphatha kanjani